Kajing pule naga gospel Lukas kalanong kabahnyaw kadakot lai pe way hado lai pe san. Ha kata kapor u Jisu ulaang. Bat ay ngan ya nujor ya kibriw jang kane kapateng. Bat ay ki Yasrem. Ki Yasrem ya ki kena ki basyongkay ha kaja kayaw bat ki bayak ren paramaki. Ngi lapot tang muri nakabenta jong pi, hanrei pim syam lasyat. Ngi larway banyaw, hanrei pim syam layam. Naba u Yohanes Baptis ulawan, syam bam kpu, bat syam diwan, te piyaong, syong ksut. Ko no brew ulawan, bam bat udi, te piyaong. Hakmi ujlaw ngut bat unang buat uparalak jang kinang lum khajana bat kinang pop. Lajar kata ya kajing start lapen ksan dabaro kikon jangka. Kaktin ublay.